Ako je netko ovdje da misli, onda sam to ja, jel to jasno? A sada želim u miru razmisliti kako da uhvatim tu propalicu. Ubaciš malo kugla, dodaš baruta, 1-2-3 kile, onda zrna, prije upotrebe promješaš i... To je pravi heroj. Bez neodoljeva čudovištu iz močvare, ali ne i karnici. A tako je pričao tim raspršivačima da bi se zakleo da je to Smradoljubova omiljena boja.